tusuze ibihe byiza mwebwe mukurikira ibiganiro bitandukanye bica kuri iyi YouTube yitwa TV7 Rwanda, n'amakuru y'imikino, amakuru ya politiki ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tubagezaho kuri TV7 Rwanda. Njye nitwa Patrick Kosi, ni umwe mu babagezaho ibiganiro bitandukanye bica kuri iyi YouTube. Mwe mukomeza mubane natwe, mukande subscribe, like, share and comment kugira ngo mujye mukomeza murera ibiganiro bitandukanye kandi byiza bigezweho. Uyu munsi tubazaniye iki rero? Nkuko twe tumaze iminsi yose guhera ku munsi w'ejo mu minsi yagiye itambuka, turagenda tubagezaho ibiri kugenda bivugwa ku ntambara ya Congo ya RDC ndetse na M23. Umutwe wa M23 nyuma yuko utangaje yuko ufashe ndetse ingabo za FARDC zigahunga, kuri ubu ngubu guhera ku munsi w'ejo hatangiye kugenda humvika amasasu menshi ku mupaka w'u Rwanda na Congo Kinshasa cyangwa se RDC. Ibi byose biraterwa n'ikiro gaterwa n'ingabo za FDLR cyangwa se umutwe wa FDLR wigometse mu gihugu cya Congo Kinshasa. Uyu akaba ari umutwe ugizwe n'abahoze basize bakoze jenoside hano mu Rwanda. Aba ba M23 bakaba gushaka kubatashya mu Rwanda kugira ngo baze kuburanishwa n'u Rwanda, ariko FDLR ikaba itari gushaka kwemera yuko iza mu Rwanda. Ubu rero M23 y'Rwanda ishaka gukora isuku mu mujyi wa Goma, akaba ariyo mpamvu yashyizeho amategeko atandukanye nko gufunga ikiyaga cya Lake Albert ndetse na Lake Kivu. Ibikorwa byose byakorerwamo bikaba byamaze guhagarikwa. Bakaba baratanze itangazo yuko igihe bizafungurwa ari cyo gihe bazatangariza uko bizagenda. Kuri ubu ngubu rero ukaba kuvuga yuko umujyi wa Goma nubwo ukomeje kugenda ubamo intambara ikomeye iri gutezwa cyangwa se iri guterwa Rwanda ndetse na FARDC ifanyije na FDLR. Kuri ubu ngubu M23 iravuga yuko abarwanyi b'uyu mutwe ndetse n'ab'ingabo z'igihugu za FARDC basigaye muri uyu mujyi wa Goma ari mbarwa, bitewe n'uko nta musada bafite ndetse n'ibikoresho biri kugenda bibashana. Akaba ariyo mpamvu uri kubona hari n'abaje mu Rwanda, aho baje bakamarika amaboko bagatanga n'ibikoresho byabo bari bazanye ndetse bakishyikiriza inzego z'umutekano z'u Rwanda. Hari byinshi biri kugenda bijya muri uyu mujyi wa Goma, tugendeye ku banyamakuru batandukanye bari kugenda begera cyase bari kuri iyo nkuru yo hafi cyase bari mu paka w'u Rwanda na Congo, nuko hari n'ibisasu bitandukanye biri kugenda bigwa mu Rwanda biturutse muri iyo ntambara ya Congo ndetse na M23 cyangwa se umutwe witwaje intwaro mu gihugu cya Congo. Reka tukomeze turebe cyangwa se tubabwire byinshi biri kugenda bivugwa muri iyi ntambara, dore ko ari intambara imaze igihe kitari kigufi. Muri 2023 uyu mu Rwanda cyangwa se uyu mutwe wa M23 wafashe umujyi wa Goma, ariko bitewe n'ubwumvikane na Loni ndetse na UN kwifasha kongera gusubiza uyu mujyi wa Goma mu maboko ya leta ya Congo. Kuri ubu ngubu rero baravuga yuko ibyo bumvikanye batigeze babishyira mu bikorwa, akaba niyo mpamvu bagarutse gufata umujyi wa Goma ndetse bakaba basaba ibiganiro bo ku giti cyabo, bakabemera ibiganiro yuko bashobora kuganira na leta ya Congo, ubundi kumvikana ku buryo bazakorana, ubundi uyu mujyi wa Goma ukongera ukarekurwa na M23. Nubwo FARDC cyangwa se na perezida wa Congo Tshisekedi we avuga yuko nta mwanya afite wo kuganira n'izi ngabo za M23, ariko ibi byose birashyira mu kaga abaturage b'igihugu cya Congo ndetse n'abatuye Goma by'umwihariko, bitewe n'uko bari kugenda bahura n'isanganya ndetse bikajya n'ingaruka ku baturage b'u Rwanda batuye ku mupaka wa Congo ndetse n'u Rwanda. Tshisekedi akomeje kwinangira mu gukemura iki kibazo cya Congo, aho hari ibiganiro byagomba kubera muri Angola bihuje Joao Lorenzo, perezida wa Angola, ndetse ibiganiro byari bizahuze ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwa Congo ku bibazo bamaze iminsi bafitanye, aho Congo ishinja u Rwanda kuza kuyitera, aho bavuga yuko niba aba ba M23 ari abanyarwanda cyangwa se niba baba batari abanyarwanda bakaba bafashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Igihugu cya Congo nyuma yo gushinja rero u Rwanda ibi byose bitandukanye, akaba niyo mpamvu baze kujya muri ibi biganiro ndetse akaba naho n'iyi ntambara yose iri guturuka. Kuri uyu munsi mu gitondo muri iri joro ryakeye, perezida wa Congo cyangwa se perezida wa South Africa uwo bita Cyril Ramaphosa yaje guhamagara perezida w'u Rwanda Paul Kagame, baganira ikiganiro kuri telefone, aho banumvikanye yuko bagomba kugira icyo bakora kugira ngo iyi ntambara ya Congo na M23 ihagarare. Bakabimajije cyangwa se bumvikanije ko hagomba gutegurwa inama igomba kuganirwaho uko iki kibazo cya Congo cyaza gukemuka ndetse abaturage bagasubira mu gihugu cyabo cya Congo. Intambara irimbanyije hagati ya M23 ndetse na FARDC na FDLR. Dukomeje kugenda tubona byinshi kugenda bivugwa muri iyi ntambara, tugenda tubagezaho n'ido cyangwa se amakuru kugenda avugwa muri iyi ntambara iri guhuza M23 ndetse na Congo. Ibiganiro byarangiye cyangwa se iki kiganiro cyahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Cyril Ramaphosa wa South Africa cyarangiye bumvikanye yuko bagomba gutegura, ndetse ubita Ruto cyangwa se William Ruto uyobora Kenya ndetse uyoboye umuryango wa East Africa, akaba nawe yatanga inama ya vuba y'igitaraganya guhuza u Rwanda ndetse na Congo Kinshasa.
kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo iyi imirwano iri hagati ya M23 na FARDC iri kubera igoma ihagarare. Murabizi ko Goma ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ngubu abaturage kari guhungira mu Rwanda ndetse no mu bindi bice bitarimo intambara. Abegereye umupaka w'u Rwanda na Kongo nuko hari abantu benshi bari kugenda bitemana cyangwa se bapfa bishwe n'ibisasu biri kuva muri Kongo ndetse abandi bagakomereka benshi cyane. Polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu ziri gushishikariza abaturage batuye hafi na Kongo ko bagomba kwegera kure kugira ngo bataza kugirwaho ingaruka n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Kongo. Bashimiye cyane natwe kino kiganiro twagezaga biri kugenda bivugwa muri iyi ntambara ya Kongo ndetse na M23 uyu mutwe witwaje intwaro yo kurwana mu gihugu cyabo. Reka mukomeze mu bihande natwe mu biganiro tugenda tubagezaho kuri TV7 Rwanda n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho. Mukore subscribe, like, share and comment ubundi mugende mumenya amakuru agezweho yaba muri Kongo ndetse no mu mikino itandukanye. Ndabakunda cyane, stay tuned, stay with us. Nitwa Patrick Ozi, hasta la vista. Nitwa Patrick Ozi, sorry. Ndabakunda cyane.